Obi bia ye from Ejewa me wo UK. Me a healthcare professional and I'm such a successful digital business owner. Na business in common na me pese me name Kyei. Esa se aboa me bebre. We adwuma mienu ene me ensa obekwa aba na wa bre nanso sike ye nso. Adwuma yi koma we student adwuma yi koma we oba time we nya ya na nka wa wotete wo ma wo fie adwuma yi koma wo benya se wada na adwuma run on the background. Umpe we na opeten ejuma we no hia experience bia essence you be train you from the scratch. 90% of the job will be done for you, and I face ejuma we no it goes down to your generation to meet the job. The obey is click learn more button for more information. You be get it back to you. Madam Asinya Mishro ya ba. And so your mamma baba on my channel so yada utweja mpo nyankopon ase se wahwe ye nso aboye ho ban asabre yada so eti enkomu nya ya ho oden enye nyansa eye na dom no ne bi ayede aso ye nso na mo amunim se eduru Friday se ya anopa no program abehwe ne live on my channel my media time with pastors ne ya late kakra mo mfa nche ye eno ana yeto ye nsa frɛ asofo akukudam ene councillors ma wo mu ehia na ensemo a titiriu ekoso ewo nyame adwuma mu no omudi o ma adwenkyere eba ema wo a wo hwɛ no so wahunu sania esitie enu nti ene yatenase na ensemo a yede ba no ya tise Reverend Obinim keka ensem bi ebinom se na ono no sansem a wokan ohunu no dabai otiase dabai ene de se na wokan Obinim se spiritual items a ye eton wo asore all because of yatamfo no sa spiritual items are yeton no enye yenim se ebinom ton abeyiefour nku ni nyina Obinim se enye enya de sese yeton sa de no for that na obi ka se ono no ase waton sa nyema ni bida ne na wahunu se enye nipa esua nyema esua de ko nanim ana edipa nso esesa na adwene nti bia afi na wahunu se enye fi na wakai bible na aduru ho ahunu se bia enye eno meje mpanimfo adwenkyere wana yehunu se osofo ojaba ono nso yehunu se nyame de no ye adwuma pa ama fiasoa akopie ho ama nkomhye bi akoso nkomhye na ekoso otimi se fiasoa ne ho adwiri no pa fiasoa mpa na ni dendenden ni ade no prophecy ne ba otimi se wadwodwo waye mmere eno ebinom ka se de fiasoa te no omu anyini ni ebinom se no ba bi okoye ne de sofo no de no sof nyankopon de sofo no ye adwuma pa nti no omu gidi se prophecy no ye dito ana 31st no mu no yehun se asofo bebre hye nkom prophet Nigel Geji ono so hye nkom that time na 31st no kra ma odika be kan se IGP prophecy no ewo ne prophecy number 14 eno nti eduru ho no wode to form se IGP enhwe ne ho ye nye sa ye betu no ebeyi no afiri so ene ade na afa na IGP ede reply abre prophet Nigel Geji eno ene ensema aka no eno na yebebobo ho videos no yebebo a kire mo na mo mate ensemo a ye kan nyina no nia omu ankasa anum epieye eno nti gibre bitwa me ho sima me ba me ne mabadwafo no ebeba na adwuma ku a osoma sene ma metim ni dwumadie ebremo no eye ajewa nyameche eye online business say yehun se wiase ekonanim eno nti no abeyiefour tentan fidie na dodo na edigwa say ubenya sika kora se okọ high store no menua enya asem ketwa obi tifie ne niema gufie nso wo ton abeyiefour tentan fidie adwadie bebre ne niema bebre na yeye no ho na wo pese undomo sukopa frɛ ajewa nyamecha na se download ne app no mo be chekire obibia kwa be fa so obe start from scratch ni ade na etumi aboa wo ye adwuma bia obetumi asan ye aka ho mitwa me ho sima me ba ye beto aso mamo akwa babiem abadwafo imam akwa ba edin kan me wo
no Reverend Kwakwanson Reverend Akwaba ya ja Obofour na pom ti sen eja na dom e da utweja mpo Nyankopon ase ana mesa wo elder councillor Palmas Edu councillor papa councillor Akwaba ya ja Obofour se bibia boko nyamya dom e da utweja mpo Nyankopon so ase me ye sure say mo ho edene kum chacha kan ye wo se me ho nya dian kamete ha enti nyame aboa ode mo abeduru ha je ye hu se Onyankopon adom ama mo ahode selection ode aka ho e do twegya mpon ase na yense bra na ye bra no ekọ yense bra no yen toaso mo boy yensem no so na ye nhunu nia ekọ kasa na 2023 beginning wo hwa enyema mu tisen oh enema when me share economy ni do say I believe 2018 a year say ya ho kire ye 2022 me so Nyankopon be ma ye ho akire ye sa enti ni ma papa wo ho ni na so be gina yesu ni pa no yeso ye be yeso say na ye beto ye niema na me na betimi abo nya me bie kwan ama say 2022 no nya sika na wo say no bahata this time no nya bi fa bisie say na be ya emere kakra mu ye den so ba ubenya bi so unni se unni ska be top tura banko toka so what you say ko bi a ho so saneti be bi a fi we meka uhun se bi a medidi wo Kempiski ana se golden tulboa enka se council didi wo ho ntusu ko didi wo e bi a wo sika nyina na odi kodidi no e bi a me kura yi ni mentime nto so what you say nti fa pressure nkoto ho so saneti na wa wo ye kakra bi nim se afi mu be kama ama bi a be ka 2023 de mi meje mi hu se ne nyame start na mame eni afoforo no mi nim se ye good year ti ya kan se ya be ma ye nyada ho na management ye tima tototo enyema ye na aboa ma bi akoso kama okay ozofu papa uhu ne se enyema pa wo enyema pa de wo mu ba ne me kan je agidi for empaibo ne akonche ne jumaden ebe ma ye hunu Nyankopon na enimu onya na ka se sai ya we de wo de ye na de a ene o bibia abeda na wo mu wo sore na o yero ho bompae na o do how amane etu awurade toa bitiri se enkonumdie ewo ye ni bibia be ye yo yeda utwegya mpo Nyankopon ase sanete Onyankopon o do bia epe ahye ne nsem edunme bia se ne obesi adane niema no eno so eka ho bia na ede obekwa ko wie ba bia obekọ akowie tie nyina no yemfa ye ntu Nyankopon so ne yenye adwumaden yemmo bra papa yenyai bone dodo na aye na ifi se ye yesa ebetimi aboa ama eniema akoyie councillor mestati efri so bishop Obinim edin sembi abetudwa tete na mse Obofour ka se obepai yawa no mse Obinim astarte pai asa yawa no because they say no Obinim ebe yama enwuma bi agu utie nsem a bishop Obinim ede ba no a sisi a wose asofo na omu tone spiritual items a bi wo ha wose meton abeyiefour nku obi wo ha wose okọ sofu bi asori a otone spiritual items bi a wo de esra abeyiefour ntumi enye onum Yesu moja a we ntumi enye ene ade Obinim se sa nyema ni nyina no enye papa enye nokore enye ade esese ye ton sa nyema no for obonsam nti so na video no wo ho se video no aye ready a enka ye bo ma ye tie se nye ready so a cancel obe ka sa fa ka ye ready a ye be bo video na ma ye ntie video no menya oil because of thankful menya seminar because of thankful menya enkum because of thankful menya powder because of thankful menya raw menya bibia na ibi ensuo ahaban ade bia eye items menya because of thankful thankful ade we thankful de who you so thankful ma won chen ade we who you so pamo thankful ade who you so pamo abeyiefour
I will use a spiritual marriage, a pamu disappointment, a pamu owo, a pamu yale, who you should carry a pamu. And yes, I will be a son because a young Sarah, the amount of fire. But who could deep? And it was saying, Kasofu, you should miracle because of a town for. Kajo. If you can beat her, then you better join us. And one and I just for your tears here. What talk about just why you're born yet, upon warrior day. Oh, but the time is you issue powder, seminar, and cool oil, sticker, bangle, chain. Miko you shoot. So could be a powder, and could be now what it be. Maybe you should be a power mechanical. Yes, I'm a mechanical now, by and you're born in a maye. And then when you're buying, it wasn't for you should miracle items in big pamono. And I said, but if I tell me, then I didn't have a pamono. And then your mamma was at a pamono. 5th September, Sunday. So be items, so be near man. You will be all you for me, you said I can't go back. And you totally wrong. For yes, Kalkum, Yajinukokuanum, Moankasa Mati. Na ye bono, Ubisi, Nessa Ubinim, what tons I near may be there. I know Ed Kakra. I know Ed you. Councillor, Yentia Councillor, Adventure. Nikasa, yeah, okay. Me sha e ni mamienu na me fa bia so kakrakra. Okay. First one, a bit my say rebranding. I say na it say Obofour Adom Kyei tunsu. Okay. So, enti enkrofo bi esa no ho ekọ. Enti e wo say won so position ho ba bia. Ebe ma na hype na sanje na ba. So what I say? Because angel no aye saadi ni bida Obinim asem na me omo atu amanfo tuo etu abura munsu ye nku akwankyera hodo a the jib ma panty nyina hye no agi amanfo boxers nyina de ba me de ye niema ti say bare da ben na angel hu ni say enye so wu say wrong with there and which me say enkrofo no a we yes animal no mu nyina no e was say ba now we apologize to them. Okay. What I say? And now say o gisika furu bi wa nam sa akwan no so a e was say dey utimi na de ma no cause we nim say na da nipa no money bi nti e na iba na say na wo je ye no kra anya adwuma na me got say anya adwuma nti ade no e say no ne kasa mu no ye chocho kakra na ususu se edi enti na se je wo kasa ne kasa asesa na me say one ada say e say ni fame na ba fam nti e wo say ode no ho bon krofo bi a batanko e say ode o mo so no ode no ho kutwin krofo bi a omudi ni wo soro because enim krofo e say a ye mo omudi ni wo soro because e bi ton abula mu nsuo e bi ton sobolo for watanfo ne niama ti once ono be ka say no we had the Ghana and we be able to say, that's a disagreement about women. Obinim any software way now, or no. When it did you become one? To obey say about lamplight no more. Another two, I say, it be a fair friend and my friend. No, famous. A friend here, you second one in here. It be as you say, no. Bibia, you see, Nipa, Bibia, okay. Ama say we hu say dabi plan na me for so di azan na ma ejaman for na ma ni nyina no enya nokre na anhwe ya ko na say mite ni na yi bia wo se wono de say wo pe heaven akọ yeah okay wo se wo pe heaven akọ which means say bia bibi wo hu bibi ana obi hu bibi aka kire no tie say wo nya adwensa kire hu kwan na me nam so na enya kwan etene anana me ni nkrofo bi ana me starting nyame mu bedaje me mane kofa baabi ba se no nyame asema ba me nchen ama se no ayese me dane ase abakwam tene no so e ho na e bia se waduru no ti se na ayese foforoye eba
Okay. So nti ada say fame na wako fam. And o person di ben na o kasa ansem. Ana say afei wonya adwensa kira ankasa. Finna kwan na enya na oye. Niema na o de zan amanfo. Na o de sisi amanfo no. Because you just animal we na waye. Te betuma ba say bibia hunahuna. Ama you say o so pe heavy akọ. Say you say wo say niema na onim say ono obi a waye bi da no. Ono no kire say sa ni nyina anye. Ese wo hu bibi. But what I say? Yes. Nti sa ni ma menu na mi hu. Say ada say beef fail. And now say you say no ankasa de nsakira ye naba. Aba, okay. Wo sakira. Abe nyami dwuma ye. Because say na all kasa no e different from say na first wo kasa kan no. Okay. Which means say we no church na dem kama. Which means say e bia say wo sakira mfoforo ye aba. So nti say na ma menu we nti na bia e yesa. O kasa. Yeah. Okay, mamintie osofo nso adwenkyere e wo hu. Osofo wadwenkyere wonia prophet Obinim Reverend Obinim Elkan Bishop. Ofa ma me fanchi ama oman channel etiefo ne ahwefo nyina na menchia me nua Councillor o me channel ofa me fa enchia ntoma ejo so ofa re ya na edu ba bi a sebe asofo na edi kan no omudu ba bi a oma be kan bi omanya omo ho awie no no ma ba betoto niema bi egu mfremam na akoye tete yen ya yetan di akire ba no kura gidie bi ansa da anye den enim because anhwe ya ontu beduru ba bi no be ba be ka enten bi a ehun hia de Obinim kan na kwaje Obinim kan no utimu te me enye correct mame sa ai aden ono ne si nyankopon afre no ono na be kan se nyame afre no na o se o ton oil o ton hwan enkun abeyiefour nkun edu baabi no o se yenye ojeje ema pante kura be se no me no ehun nsem be ye bebre utime ne enkokọ kata utime ne awowo ekata du baabi utime dan kraman ene ade we mu nyina ba be ye yo nti saata mo na onim se heaven no open heaven akọ afe na wahunu se open heaven akọ papa se we mu nyina wa yesa ne ma we nyina awie na afe na wahunu se open heaven akọ ene na me true challenge amana de ba akọ ebra Zacchaeus esa kira ye no wo hu se afe de wahunu Nyankopon ana we see Jesus na fe open heaven akono wote tebedin kontompo agi obi ade a me boho empren nan e de mata enipa Obinim emra ponten emeka nkyere enkrofo a oton abeyiefour nkun oil ne ta ne ma ni nyina de ma awom no won frefre ta efuo no na onka nkyere om se waye om bone wa fum wom sa apo na obom no emfiri nyame enye nyame na tere no te onye sa wode na dwen NBT wom enti afa wo bohu ede ma because omo de ye aduma mpo a enka ebia na emfatwa ede about ye nyina ye wo na kwajo Obinim ekwaji obi gold I no ensem trutra enya sem ketwa wo na ta ne ma we nyina wa ye de nya ho awie etitimu adan ka atakete ena no obi kura tem o kan kura na meti afim sana yire be bo nyum bi se otro ni efie atati so de ye awo ne de afa edu be bi no koka o mo ka asekura wuntimi se otro ye ufie na atati so japade enye hwe na mototo ka bebrebe enyum ya wo yire bo ye kura na esenke tufo wantimi antufo enne na oba betena se aka se open heaven akọ let us say adan any kontompo de ti a okay papa ebetuma ba say de me bra ekri ye encrophobia e tan no ana de say ohun de wonye enti all part bi aka say they say the opete o heaven nti nyame hu ne mobody ana eye ntoro but also for eye fact say sa spiritual items na
omo eton no se abeyiefour nku u yusu abeyiefour nku na beye ntimi emma wo nchen eye no kresa se ye no kresa de a ne bia obinim ebeye right of kasa me nene nya adwene tama o ton no ne ye nyankrofo mo mbedi adanse enti sa adanse no to ne fire endi wo gitum se sa niema no eye enye adwuma o me hu ade ton na enye by omo ana o ton ma omo no na ye won krofo bi bom begina solid dem di adanse se me beto nku obi kura se sika no ode tale ne ye funu to ko ede ndie obi so ode tale ni na ye Obinim sika na ve ye du baby ni e ka won tem bebre baba na oton o ye nyankrofo mo enti na ta dance na no mu di na obon krofo ne pa eye pa na no obon mo emo mbedi hu adanse otimi bekeka we mu nyina eno ne ye begina tum me de ne ma omo ton ne de say ye ton abeyiefour nku say ye ton sobolo say ye ton oil ni nyina enye papa na mom ye nyankrofo bi mom bedi hu adanse enti sa adanse fo no so eye de adanse no mbedi na ye ntoro ana obo mo pa ene ma o mbeke ka tansem sawati ase etimi de me nene nya adwen wo hunu che ebia wato nsoma na wahwe ase ana jete ene ma na o yutu no jete entimi anya tete ekan no enu ti na fe de wo hunu che eso beka no kredi a omna bontin mechirem beka te adie we omo anom be di adanse we ni we ya na meton no ene niema jete magya ni nyina entimi bo ho mpre na ya na de empredu ede ma omo ansan ye beje di o Canada. Okay ye hu say Bishop Obinim these days as an kasa mo asesa kakra nsema o kano utimi say asesa because there was a time obeka say Obofour bi obobo omudin say nimoka fere ne ayanta fere eno wasan ba out abeka say Obofour no san beka kire ne say edin na ode ba ye no nye edin no na wo mu eka kire no enti no eno no obe kan say ono ankasa ase ode ba out no na enye no kore na Obofour no san bo edin foforo kire no ba say edin ni de enya ade a obebo ono ba no so ye angel sese wasan abeka say nipa ntimi nye bofo so because you Adom Kyei issue yi eba yi ono so eba out be kanta say nipa ntimi nye bofo ana sesi a wasan abeka we say spiritual items a wo mu eton no men ton spiritual item ne say we dey protect wo for ahonhombone ana say bayi ana say sa niema no said na o kan wo say Obinim eye beef bi na ope because onim say asofo mpanimfo ni bi etontone sa niema no ye nim kwa nim say Obofour etone abeyiefour nku sa abeyiefour nku no wo so sra bayi ntimi emeyew wo say eye beef no ope ofa enye beef na wie ye na aba ofa enye beef o ka say ye papa Kennedy Japan ni show ye nya guy bi ma ne betena se be ka say Obinim niema wo ye nyina eye ntoro azan ye honhom bi ene ode ye adwuma ye nya sa guy ne ma me wura fini din kakra sawati ase obeke kan tansem we nyina nti enne no Obinim na first no ye humte na eyazan ntoro na da because the tear free na nu abase the open heaven akon it the first no go we anka papa we nya heaven anko somebody say o we nya heaven anko because they say na they say o kata ne kata mu no they say niema o ye no e ma ye hunu say they say o sisa o change and na first no eyazan ntoro enti they say omra pontin no make us and some na nkrofo ka fa me hunu nyina na ye nokure because na ye nya me kan na me de ye adwuma first otimi yi passport free obi papo mu to no an papo na ono anka timi ko gira passport office e ko ye ne passport no obi a wo ye passport ana te otimi yi free papo na wanka ta otimi e ko gira yi passport office e ko ye bia na enye ntoro osafo nsa no ho somebody say toba me Obinim mama ye hunu te nkrofo na omo ba no kura na nkrofo bi ka fo mo
sɛ ɛyɛ nnuro bi ɛyɛ ɛnaadaa bi ɛyɛ adzaa bi na ɔmo yɛ no wɔn agata ato n'anum tu abea hu no sɛ ɛyɛ ampa afei na ɔpɛ sɛ ɔsakyera anadwen afei na ɔpɛ sɛ ɔde ne ho ma nyame yie because first ne deɛ na ɔbɛyɛ ne deɛ na yɛ ahopɛdeɛ na ɔba sɛ ɔba bɛpɛ ne ho ɔbɛpɛ ne ho anya nti sɛ ɔfei sɛ wɔnya ne ho awie nti afei na yɛ time a ɛsɛ ɔka no korɛ. Okay. Okay, Councillor, mami emra wo so na yenko we yensem foforo so. Ose yesi nipa esesa na adwene. Ana Bible nso sometimes usua kwa animu no na wo hunu enema foforo ewo mu. Eye bone se obinim ebi a wo hunu se niema bi a beginning no ode eye adwuma no. Sisi wo hunu se enye enti no oba out asan abeka se sa niema no enye eno no eye bone se oba out abeka ana se kese se wode echewpa eba se jesofo kanyansa na nkibia wa fa right way no oh enye bone se nipa obele san wadwene se mpemfo kwase kwasea ene san adwene ena se wo ya ade na wo hu sade na wo ye na ankoyi a ana ntwa ya se bi utimi pin wachi no se san wadwene nti ke enye bone sa ebetu aba say first no a start no so for no nim twese mu ye si awon fo bibile guitar twese so mu nim twese no so no ankasa so kan say wan cheda nkusko si pieces nti onya quotation ba ko bi a na obi preacher bonte ba ko so nya ye ne da na watam no da be ka na ye ne de e bi afa na wonya ntoboase okay e do suko wo twese mu mu na wahu si twese mi ni nya ye so ye egbo abira okay na emom nu ka de papa mu a sane ya ye me bra panyin etisa obeme ye say genuinely why because uni nipa na ye adwuma na now deal with public space because now with TV to bibia na ye nti I was say utimba clean so ebia anuanom first na me ye no akire mehu na nyame ne me ka say hu say na enye ne kwan so no minim say nipa wadwo omade nyina bi kura ye hu obi ye ntimi nko ka say on refan emu wa enam so e ma made am ye wahwe obibi sa adu kura ma abusua bi mu atete yes mesro me da achopa mo fancheme na afeefi na ere no me bo abrabo foforo se ka sa na ma na ba na wo ka se ya ke be hu so oh ampa nipa no watan new leaf na mko da se tika adwene se sa na de anya bad so wo yam fon so a wo se sa wadwene but e bia how no a asem kura e ba ya se wo de ka ade a bi obi ye na wo ye bi na nzen wo de no se bia ye nto anasa amanfo ma ohokura no ma patronize am abeto wo da se e se omo ba bi omo kọ a omo to nti bia ho aho ye ya ne ma mko ka se me de gude nyina yengu agro no ba me nya bi ni de nsu nto na mu nyina se mko ka se nya se amanfo be ka se nye so wo da se ti bia e ho no na but ka wadi ka ba clean face a ka adwen sachira de sabe omu nyina awo ho nyina ye na bo mpaye se omu nya adwen sachira because dada re nyina wo hwe ebinum nkyerɛkyerɛ e na omu ne ma omu ye ebinum sabe wo ko so ma bi kura cement wa so ndem anya ono a mami aburuwa oso ma loto numbers wa ngutwa o tano cement so na wa da aso abompa ya ma loto number na wa nkutwa so opane show so afi wo na bregu afi wo se loto number na fa nko heaven oh ye wo nyina do we sure say ebedrum le bi na obeka say loto nso nye wo ho baby oni ko die angel mena be ka tiro baby e ko angel baby e ko no do to angel be ka tiro say e bia ma betena na ya na ha kan ntina e bia otia obe dey obeja ba angel wo de ma want say ya ka say sofu bisu say sofu binu ma local numbers o ba be ka say anya mani nyina aso nye na is Kansla ono aye agi mu mfaso na ebinum so eye no opese ongu adwuma na na safe say no wanye odidi mu awie no amanfo say oba no mbepe say o da say ti ogu adwuma no ayegu no because we say minya bi mode en so to minya bi mode en so to aye nyina say hede no enti o say wasesa yi a o ma ye hu niye anye say obi issue beba ase go ko bisa no a o be kan ho asem say bi say ana say but me who clear say oh first no me ye bi sa ne mo fa ncha me e fi na du ku me fa sa kwan no so bi o so wo hu no say aponde wa bo awie go so abo no obenye wanya awie
So what I say? To payawa. Or masa. Now we know man na ya na o man na. Once anka you see okwa buruchi no yi no ma self confession ya ade a nipa ya o man no mra emfa nyango. Okay. Unye self confession na abefa wo. Se ko hwehwem na asem no kra wo kana enye no kra eno so kra o man no ubedi se wa betena ba bi aka asem sa. We do no abeka se sa ne ma no nyina no oye bi meboa but enye that's not until osika man no no because a man for nipa man na waje do musika sa ne ma ni nyina na go bebu ho kontai na ka mebi wo aka ne fa ba we ne be no hu nsem ntino na ekotro ka ba o councillor u susu se ensema o kan asofo binom ede ni benya ntawantawa oh ntawantawa de na nye ene na Obofour ne Osofo Adom Kyei nya ntawantawa no so Obofour say no no ye Yesu moja na Adom Kyei say Yesu moja no enye mboa na fe oroko ye sobolo no so bu say Yesu moja o say ho no go for beef no bai enti wo ne say no ne wa ya waji musika na wo be ka say obi ti say Osofo bi wo ho a ono so ya abeyiefour nku a no ye ya ono so bu benya say Obofour ya abeyiefour nku yi me ne me hu so wo ye ba say mo so wo ye bi oye so oye obo hu de oh fine into oye na wo ka say nku ni items no mo ye no emwa ya ya say na say ugu ono so na djuma ugu na djuma into ono so no benya so nti ene de say na tie bia no amabo ntena kura Asofo bebire tirim no omuni na nya asem ha say ya hu say Obinim afi na wate asi salvation kwam isi wate asi salvation kwam what you say enema bebire a oye ya atwam no wa hu say oye mistake wa hu say eni kwa say nkofa sa kwa no so because say okasa 1 2 a wase me pe heaven akọ okasa 1 2 wase me pe heaven akọ enti utimu say niema bebire a oye that time de bia na yesika pe but afi na wasi heaven kwa so a oye enti no yenkoso ntie Bishop Obinim preaching because he said the salvation no eno ana ode eko yo mame fa we entwam so ofiri amanone ana wabaga na ha na ope baby atena short stay ope baby atena within short time dai bi wo ho a yesiesie mu ayemu kama obetumi akoje dai no yayemu kama ope kan so ahai wabia waba obetwa be 1 month obetwa be 3 weeks 2 weeks 1 week ope ka Porsche car ahaya eno so omu wobia omu edebe ma ahai ama obutumi dia ye wo rounds nyina ka kama we ye boga na udama be ka say boga we ka edi anya agwa eye kama ye be ma o car no ni driver ye be ma driver na wa hai na say wa ba na we hia bibi sa number we na obefre 0246 63 7272 0246 67 272 o fresh a number na omo ebeje wo so na nhye bia ewo ho no omo no aye na atumi aye kama yo ye ko ye nsemfoforo so IGP abe kasa IGP akasa yin se 31st night no ensem bebre ekoso nkomhye bebre ekoso a prophet Najagezi enkomsha ekoso no emze na edos na IGP die ebepie mu IGP de be no de obonidin IGP de be pie ma wase sa IGP anhwe ni ya IGP ebefiri akonwa no so yebe yi no afiri akonwa no so yebe sesa no ana bibisa emze efiri ho no yente sa IGP abekasa na afi na IGP abe respondo ensemu a Najagezi ekaye no enu nti se audio no wo ho a yemmo na yentie na panyimfo enkyere o madwen ewo ho. And the question is that, Honorable Chair, you are all elected to be members of parliament by our vote. And therefore, you have been empowered by the Constitution and other laws to make certain proclamations, which is acceptable. But those who are prophets, who elected them over my life? Who elected them over my life? To just get out there and make pronouncement about me where I'm not a member of your family, I'm not your church member, and probably the person might not be even believing in God. And how can a family meet and that family is not thinking about its members
but he's thinking about outside people who are not related to the family, and be able to get revelation about those people and share it out there to cause fear and panic. And the point, another point, all this matter, we have decided not to talk about it. We are deep-seated Christians that we don't joke with godliness. But we also will not allow anybody to use God to create a mess and confusion, because God is not a God of confusion and God is not a God of disorderliness. Obofour Yewura IGP wakasa because yana dodo na eka say as adifo na omu ehihye nkom no nipa dodo na egu omu na ase but omu ntimi nhye omu nkom enso at the moment hoho bi ebewura edem ho na nipa kese bi bewura dem ho na wa start ehye nipa no ho nkom ebi a nkom hye bebe nyina no ebi mfa ne nkrofo ho ne members ho ni ade but ubehu say obi a we ni petitiri wo man mu no na nkom hye no akofa no ho osofo the IGP ek osi wa nkasa on say abebuo na obu ye no boso chese mo wa nkasa wa sore ma egu wa sore dem wuntimi nse mo ho nkom how say wutumi koka obi fie ase yo ofa nka kom sempo die nka no de nka mfa ho se obi ehu asem betini aba be pie ba beka ne be no obu ye no me sema ebu ne se o se Bible say you near say impuna sana wayi obi die o se kom se ba the way the first night ye yema krumu ha no eyehu ne se ebi agana pe na ya na sa kom se no ekososa Nigeria me fans Africa because me who say America ne sa ne man me who say obi dey kom se book bi abeto ho na wa name we ko ha we say by Africa na me who do Nigeria obo Uganda no ne sa ne man no mo tai yes papa se papa ya Niger send home come sabi oye penny wo man enti senka ofre no we chire te obia me hu ne ba be kotu nie na ye bompa ye se entimi mbem bia o try we nya ne number bi we nya ne number I emri bia o ka se of am try nya number share letter last 2 years our cast on man come se bi maso Naija for 2 ma and come se by and what ko se kuru eno nya Ghana imofia no e kuru ben o check o map mo e na go no musi wa Nigeria baby e wa so no se sa ko so what you say papa the papa yi kan what say e sa na wo the IMCC to enkrofo so so what you say o man krofo hunto mo sa bre ya wo ka se o so no ji nyankopon di o yes so what you say e bia no na mo no kra obompa ye chen akwanye bi no wanya papa se ye nya akwanye bi ni ye ne members ne kasa anazi ye ka bibia kire o ma ye ntutu ma de ne nyehu okay so what I say because remember you are papa empire obo no so for kra o mo empire no e ya kwanya bi na nyankopon de ayeden de amao and amao nso wetini enya nipa ni mu agina won so ye den o kasa eti adibi o wa eyentubo ase what I say eyentubo ase and ese utimi edekasa ti e be yi ni boot papa eduma bia obi a ye du ba bia o time beto okay o ko kan kire me te Obofour Adom ye be yi na efira konya to a ne time beto John Mahama ebetena o kan kire me te Mahama ye betu na o ye den a o time beto abato de ye kwa ni etie bia oba ko na be den e be wi ni so what I say ye nto aba na so Niger kro ya start sem kom enim de obewin emri bi dia ye etifa ho etifa ho fan chen kura tumu de e over the bar
So what I say? No be kaje sana ye papa beduko bi nto die bi eno nso etrefa ho. So what I say? Oma yama fe de du ba bia e se kom kan ma no tum. Okay. Because omo kom se bi ene wo mo say ye duma o my way. So what I say? Okay. Na say ye papa beduko because kom bi say ye ne Ghana ne Nigeria. They who ye na over the bar enti omo ta no e dre na sese ye yo. So what I say? Omo man kom say aye hu kura too much. Papa e wo gini Nyankopon di. Wo gini Nyankopon di. Sebi na adwuma na o ye no. Yes. E ko na wie ya na say ye yi no. Na de obi foforo ba na de ye na aba. Na edie na aba. Obi a wo ye adwuma na ye yete adwuma na wo ye no. Enhwe ni a yetimi yi utinchen ni ama obi foforo tra ba ba ye den. Aba. So what I say? Etu ko ka te wo tie yi ni buta. Oboa wa ye kura ma papa no obetena to. Obetena to. Enya de e be yi ni ne otena to ka. Eye ntoro. So what I say? Edu papa me time come share hu ne de. Eye me de ta IGP. Wa gina ni Nyankopon mu no hu no che o ka se o gina Nyankopon di. Bibia God fear on come share kura no ntimi nhye nwie. Abayiwa bi ambre bi yeto ne abayiwa no ba me Bible eno ntem etiti ye tro ni Ekwahye ho ana me se eye ntro ne na hye ho abayiwa no enye ne butiani me se ne opa omra bonte be enye butiani abayiwa no ne da empa so na na enye ne butiani enye ne butiani akure wo depo heya ne papa e police ni peni na se na ye ne girl Nini pa na akula oda wakonya mu Sandra no me makwala oba me Bible makwala oba me Bible me say enyo bi say akula ne ba me Bible so what ya no kopie ho na wo be ka say akula ne obutuani ntanje wo pe bibi e de aye wenti why ye de obeye wi wanim go ase enti no e na wo ka akula ne obutuani ofiri ho anwan obutuani akura yo edepo heya ne maame ne papa e police ni so what ya say asemu enti no ntoro ne ne butuani na papa say obutuani o ye yi na kura keto we timi be se odam anu sisa ate sofo ana of asade ne babo nti mo wo na kura ne nu sisa okay enti ate sofo na o wo faati o te wo na wo te wo faati na o se wo sofo dem twi sisa ne ade die na ete wo ka kire wo ba o wo faati we mu nyina we ntimi anka wo hwe enkom se ho hia nkwa na mbese wo we nyame sira IGP asemu councillor the IGP kan ene enkomsha na Ejagezi ehye yi ene January enkomsha eba no IGP person o chese di ufi asem hwa bibisa no person okay nti ye beka ho asem na asem no kan ensem wom nti ye be yi ni se ne ye first one se obi hihye nkom ama ede ye hihye ato nipa so enye enkom hye eba ama no kora se ne nkom san wo hye ni nyina no ontimi hye na so de ma na wo ho no bia nkom dade a ene de ni nyam sum na no sofo awudi na prophet wo hwe ni kakra because se Nyankopon de asoroma mawa wo de ma so hwe sofo to hwe omo so hunhun mu ne honam mu enu nti no se bibi beto wasoroma o so otimi ebia na otumi eye beton se most of times no kom sha ya na a trend no eye empanimfo bi hu kom sha ene good but another thing ba kom person can say IGP so can say me no can say why na elect no ewo no so a o hye enkom meboa good say na Ejagezi say genuinely ofri nyame ho nkoa de a ene nyame na elect no fititi ba nyina adifo ne asofo no nyame na yi yemfo ba nyi wo okay na nyame timi yi adifo ma oman Jeremiah no Isaiah no sankofo no nyina Samuel no Moses no o nyina ya adifo ma oman anyo mabusua omudi oman nti nyame wo sankofo no wo okay bi ntimi nka se na Ejagezi ka ho okay ana on ka ho but I eka bibi say
MPs no ye trouble mo mu nti so omu ka bi fa obi hu a efata na ono as prophets for no why na yi let omo a adifo de nyame asem de nyame na yi omo what does it ti nyame won krofo wo yi omo for some special purpose no but ni anagigezi ye no ne nkrofo bi ye mintimi nka say omo ka ho ana omo nka ho but na minimi say wo hwetro semu a nyame wa adifo a wo yi omo ma oman ene ye wa adifo nketo so wo ho a omo so hyehyɛ omo nsɔre ne yi ye wo man major prophet so wo ho the patron na make what does it enti e ho so ne de kakra okay ho so education kakra be man ne say ye adifo be ka asem for oman ho a ye ntroba ne de yi no difo de nyame na yi odifo so ye janu nko ade nyame na yi but enye janu de a ho de mi ntimi nka ho asem okay the patron does it good enti e wo say ye hwe saa ne mani nyina yi na be say IGP say oye panyini onimra say gezi aka asem bi afa no ho na anya ne de na egu no hu fi a ofo no ko gina mra nim abira betimi ne dadi once I was o decide say on kan ho ase betem say e copy our public account committee so say bia mo bisa no ho ase no kan enti what no kan enti come share ne me bi o mo share na ensen a edi hu ene ne me abira nipa no ubeti se obi papa ti baby la se obi se chief man bewu chief man won tase beto hu se edum ne bi nso a enkom se no nia eba e de ohaw bebre nipa no eno ana times no mu ehye ho nkom na ebi a wu nipa no wada ho so se sa na ma no se be si David cry bone e ko fa obi yere ekun nukunu na nyame abufu hye oba no so odifo no kono ho ohun dibie na ogina no dibie bia na ho asem se na ye ka no obi wo ho a obetunfo a etunfo adam ye ntunfo abontene okay sebe obani mampan na se wo ye wade na ofo abontene wuntimi mpa ni tiri ho se kwanyo ada na waya de wo abontene but ne papa no wa okofi a obutumi twinanim because wo ye naja so wo wura face a onso de ni die be ma na ebom no wuntimi gina abontene megu nanim ase okay ti se panyin bi duru pepezu na wo hunu ade bi a e wo se wo hunu ha wa be handle no bebre no nko hye na omo hyese omo di pedi eni nipa ena kuma we na ko se obi kro ti be hye nkom se afu we celebrities ni bi bewu na celebrities so omo so ye nipa ebi so yare ebi so agina duru nante ebi so swa ebi twika ebi accident nanti ka nipa wo timamfo na hiafo nko na bewu wo ye da celebrity fo no bi so betimawu and ntini betimawu politician betimawu this all version come say afi celebrity mo pa na bi bewu a na so wo kan die na ka celebrity no wu ahwan ba na nkowu so fu no wo wu ahwan ba na nkowu me fa chwa say so fu wu ahwan ba na nkowu eti san komu no bo mbe ya mo di hu ni oye ne sa ne basa saka na ba ti nyama bi wo ho a yesi nyame oyi kire na wasi ano kwan me boa eti nyama bi wo hu na won de na ho kan nyina bi enu amode mutimi si ano kwan ani bi wo ho a wo kan se wusi ano ne wu ntimi si ano so no aka kire nipa no kom se wuni ade no ma ye ho hwe emfa enti kansa wususu se eba we hwa de we emra odifo azaya hunu se o hene Hezekiah bewu no okoka kire omamu ni nyina okọ Hezekiah ho no o se sisi wachi na se ne nyame de amame Hezekiah bom pa ya Yankopon san de ade foforo bra na azaya san kọ no ho okogina bonte ne kokan ama omani nyina ate se no anya Hezekiah na ne kokan ho asama no nyame de adima ye twere ya ko bi ante ba se utie prophets nso a ebinom se sometimes ugina ho ye adwuma na ade no aba ene oye ma mention no ene sa prophet no usha onye matured usha wo enkom shemu me eda farmers na me ka kire trust them say a difo honhom she difo ase ye wonyansa tamka ni wo a difo honhom nti na Pentecost mu se ye preacher na bibi na se enkom she ba wo sha ho so nante ba ni mu kopem se ye de mic ne be ma na waka first no go say enkom she ba na obi atiemu ha no na ubo no we atem na ube wo ni pa ba 4 na obi akata e ba sa hwan de na yiti nti adifo honhom e hye adifo ase nti wa wo ye odifo nyama no wo so asu tumi no ho you have control over any gift nyama de ama wo
He said, won't even control gift in your media ma and then it's when you're matured enough. I would have felt no operating. Did you bet me that 7 amount? So all the man will catch it out. About me, to win must your media amount. Yeah. Now say it when you meet me, do be one day as something any pan you know. Would him number 18 over who was as soon as he but as some who are okay. I know to me, you be as some mount. I dare channel was sorrow with the Panasonia, me die, and I met one. I simply am the mammy found to me so ye bomb pire boy and those of wow. Me what I say. It's a deep for papa be a deep for whom she would do for us. Now, deep for not, as I am the name of the man. Send your man for some man or your man will fee. Or to me, Nantia come up quite. Net time, your man will nifie. Or to me, Nanti, I then. Adequate. Ain't a bar, more than the end of beer and a bar big because of some more candy, I can say, way. And a year and will be a wound, you know. Oh, Lady Papa, a showmanship. Oh, dear, one of the Yadia, a year, Papa, I was a young lady. Okay. Reverend answer, but on the D4 no be so, I can say, it do maybe not home no a bat almost, especially since you sorry for no ba almost wa. Omu to me, a can sing beer, say a tequa, ubisana, hunu near Oka. Na sa a D4 no better no to me ashe no so because soon you know e ba no so na all kasa or no an kasa kra no after spirit ne be ko no ohunu de o kan afa eno ye sunsun ben Yesu Kristo honhom a ode adue ni pa mu o se mama nim di tanka eni nyansa tanka sawati ase nyame honhom e ba o so a na de o kasa uhure mfrihwe wonye komfo akomu na ya omotole omotade ne tekoye na ade be na ateko okay yankopon ne hu ntemo a wode ma Isaiah mo mu nyina nya adaje me ye toroto na de ni wura fianka de Isaiah koye no ye be de atoroto de John mo nyina na mo we ni twade hu anyame de mo ye biribi se wate ate Paul mo ne mo we ni twade hu anyame de mo ye biribi ade na honhom ne ba mo so a edom koye enuma no wura mfiri na ne omanya atoroto ama ende ye nyina ye kai obi o ye se bia wo boa enye honhompa December papa December so what you say about so e mawura mfiri e kai o adenti na obi so da said o so da no tole a witime kai ne pepepe na nyame na wo kasa 101 ure betime afiri enya akom ena nya ntambi no wanom no aka say me ni so tey me no na ma buru ba insanity ye me kai de me ye bia dabi nyame de asem ma wo ewo nipa mu na wo hwe na ade ndu a yefra ho ntoma ababa be mahu obi a waba manimu a one ni kunu ne bae na obema ne to oba ne to na ye bompa na bihu se oba na fa ni kunu echi sa sem we men koka woni pam na men kogu awale dabi me momu no minya adaje na metimi hia obi a 101 bema na oba ne bae no me ka de wo mu nyina akere ni tete na waye o se no kure so what ase na ye bompa ye man e na one ni kunu te so adibi o eti we nke nipam na ma bia gum na ofete ma se gu na ni ma se kura be ma na kura na yire mo be na akono so what ase enti adibi o wa ba wure mfiri nyame de ade sma wa o ma wure mfiri so de me breaking I die ade na o ko hin Ezekiel wo ni wure mfiri de ogoka o di free fio ena kwe David die no to ko wutim te na David wo mpanifo a sabi ono o motena na to frɛ no kokoam ede kotu na ni ma David ditum no wo se wo hwe aso wo anim e ma wo sere ma nti ade bi wo wanye ni nyina na sebi ye ka woni pam sabi me na mo na ya na Obofour Adom nyame ede na asema breme na ade no me koka wo ne be gu na ni ma se a se metimi e pe kwan di so ehu no na me ye dan meka on say these days so sometimes Obofour bi hunu opani bi sa ho asem a ya den se obetumi anya nipa no ana wanya ne ho nipa bi ne no adi ho nkomo baba re nyame na dia asoma wa we bi obefa so a obema wo hu nipa no be hu no because nyame na dia asoma papa
kwan be na me fa so a metimi akota ni payenim obema wo ho akwan ama wo dia kwa de nipa no kra be brawo kwa wo so de be brawo kra de so what that e to mo ya ma e dri sem no tete aye bibi nnan wo we nyamedi but san commission no wo hwa onye ni nese amamu a because onye ni no menye sure so be na hwe se otu anamo bia wo ho nese amam no 7 na tem nyina wie ansa na ono a agyae a ofisa saa enkomhyefo no se na se ye fa no abawon me dem atena edan mu aka tro te enkomhyefo bi wo ho a ete ye twom buom me ka wo dan mu a so be ka ya so wa wo be chira bonu so why emra no be da bi ta pen for na be invite enkomhye we free and I be kai ade no wo di ayam hyehyɛ papa enkom senti nkrofo bebre wu ayam hyehyɛ kunkrofo bi sabi obi wa wo nam odifo ne o ya ade yi da bia me ka sɛ odifo bia ne o ya ade yi se nyame de ade ne tuma wa wo ho kwan a wo be kyerɛ wa kwan kyerɛ a wo betimi ayama nipa no onje na nko anyi ankyerɛ wo oyine de ki ade no na nyankopon nim kwan obefa so di mfie na nka di mfie onye Isaiah akoka wa ampa ya ama no na mom na nyankopon beto ho ohine Ezekia gigia owo ewoni mu sawati ate enti abra okoka atem no wie ya okoye no odane na ni hwe na feto oni Ewurade tentam ye ma Ewurade tan di mfie foforo ye de e ka ni mfie because ontimi nya enko anyi ankere yo sawati ate okay yo emse penifo so agyenkyere no na yen sanko enkomhye we so hu se osofu ojaba ono so dito ono so enya agro ono na obeka kire wo se unua de akosua unua ekunu de ya mekọ mu fie ho no aha na mote wo dai no ya penti ho kala sei wo na tutu nipa no no da form because waka na nwanwade aye den a kire no ye hu se osofu ojaba nso ono nso ye kan komhye prophecy pa ne ade a ono nso bobi na no ye nyina ye nuaba afia so asenega ekopie wona sore na okopie ho no obo afia enkomhye bia ma afia ankasa wo se wo dena na ni edin ono ankasa ne ho edwire no bomme enkohwe video no emra ye ba penimfo akire o madwene afa ho de Ewurade ayama ayikwa me owusu ansa wo Ewurade ayama yes sir bo enne date to ho afidi tru bia sa date we no de nyame ase get a prophetic advantage that you deal with it any moment from now. That is not a private matter. When you go, just a phone call, then write this number 054 272 9720. 054 272 9720. You give her the number. This number, it belongs to someone. Like they will trap you, and this is how it will go. It will be like someone who will be fixing a car. Have you heard the name Francis Boateng? If you have not heard that name, don't worry yourself. That person will be fixing a car, but they will make the person do something that will affect the car, and the same car will just land you somewhere for your enemies to laugh at you. This number. Call the number, then you ask the person that what is his name. The person knows you. It looks like my mechanic's number. I'll find out. Why are they? Mechanic. Well, mechanic number. Aye. Na yehunu nti frɛ na busa sɛ your friend Francis Boateng ana nti frɛ ne sisi ama Some people know what they can someone with you. eti won sha da nim ni My friend, I'm not for me. You me man, For me, no pay. I'm my friend, I'm not for me. Anyway, eti won sha da nim ni di me nim ni di me brother na wo wunu na kofa na damfo enti wo ho na obefa me car si ni no na ye ano me bus si ala okay friend na busa sɛ na your friend is say because Mate Francis Boateng kwado your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. na hunu sɛ obi ayɛ ne car nipa no amfesi ni ye watena car nim na car no na konya accident
fa mic ne kona no me wo Honda bi na mini Ghana no be fire car no nene na nsa pet na me tuye na me ankasa me hu se car no break no metia so a enye yie enti no enne me ba sorry me wa ha na me house girl no friend me say wa be fa car ame uwo shabrante ne nsem enti se san mechanic ebe ya ma me fese o car no kwado se me dia me fese a kwado mu bia ti me mebo kwado wa bro for the same Francis then. Kwado your phone Francis then. What's your name? Kwado. Meka no. Obi so ofese woto ntinka ebe ya aka menye ne hwe fa kosi fie ma me why let's send you scarce see am that's why so for example mo hunu enkom sha ipie wo ojaba osofo ojaba asore na afie ya am se mre bi obeka se ne father wuo no prophet Nejagezi ehye no honkom 2 weeks before ne father ewu ye no I was say prophet Nejagezi share ne nkom se ne papa no ebewu ana afia papa nso no obi anim se wayare for mretenten but according to afia no waje sa prophecy ni di ye hwe prophecy we ya osofo ye hwe sa prophecy we ya prophet ujaba edibo afie ya ebinum anyini but wo hwe kwan a efa so ebaye na obetumi akasa wunyini aba me kase prophet eni ho enkom said ye ewo ho nyankopon ewo ewiye bremu o said ye wodi obi a eye na juma buwa wujina mu eye juma nyankopon timi ema wo hu obi emre bi na me ye juma na tabi aba me ona me bompae na abayo bi wo ne nchen ba na menim ne din nti through empire bomu no nyame de ne din ba ese abayo na ba be yin nchen ti me sister ne de ne friend ne fia ti me bo ne din se fia abayo bi wo nchen aye friend ne sei na onyem e wan hwe ye ode aduro be kam akola na gu atos me kan ya no bo akola ne din nyankopon etimi ede ekire sa enti me de prophecy ewo ho a me enye se me nyini na emum ha wa obeka no na ede ayem sisiye ebe ba beto nipa no so no eno na ya na edu ba bia me nti ase ena ye wo enkom se bi wo wa enkrofo bi ase wo kuro mu a enye adwuma eno nto na me njindi ayi efia we onye obi a oye mle na wakwa akwose ne nkom a ye ntura sebi obeka na no atum ewo so wa de ase se ye no kure se asema o kan ye no kura ewo mu a efia no sebi obi timi ne ko ebibi kokuwa mkuro timi ba bonte beka edi we no se eye ntoro ena ye yi a wo mu a no kure be ede be dead na me woni se ejaba no ujaba nyame ede ne eye nko shede nyame nam ne tubu at times mitie niema bia nyame ede ne ye nti nko shede mejitu ba se enkom hye ye utumi ejeje enkom hye ejeje se bia obi ehye nkom a wonso betumi ehunu se nkom hye we nipa no hye no enye papa Baba say enkom hye yo wa wonso ye D4 no utumi bun time nyame ichira wo se asema nipa yi kan eye no kure ana enye no kure wo ye D4 a nyame me papa na me ne wo o ya atole na meti echira obema me adwuma ye tetia because the enti obema me adwuma no wa frɛ obi na o bi ta ne ntem no mentumi bi sa asɛm na o ka no efiri nyame ana de enfiri nyame sawate ase ndo se eye sa na ayede se me ha no adwuma na o ye enti esa obema me kobompa ye mo obi ana akoyete me ntwawa no ye de obi ba sorry na nipa no omo yetu obi ni nakuma eno mo bae na me papa ye cancel na yo ya ye nso ye wa akira ye ne mo be bompa ye before answer na wako papa se nakuma na onene na mo no ono na e ha maame no ono ne bra enua ba
akola da me to 3 years ni on kasa on ria no ante ne tekrema ayi te sebe o sebe krama tumrika bra oye ye na make a chere on okotena tena me so no mra ne mo mpa ya ma no to oma na papa ka chere so mra ne mo mpa ya ma na me de o egu wo na me to wonyinem papa niema eti wo ho da de no na eseweni ne bra car or de ba na woman na maka no we run bi wo car cargo car with a de bi sa se minim ni de na wa ma na bu e wo tachimai mai na packet the car si ne etre wa ma na ton mutu na aka ba ko nso de afa ne me ba no na wa pese ka okra ni nyina wo so what I say edi enkom sedie me nkata menyintum eje adwuma na emmomu no ebi mu amana yi hundodo kansela uhwe afia enkom hye ya prophet ojaba ede ebo ni ya se na ohunu oh se adende wakwa asori na course ya oye tia na yehwe nti yeri ntimi nka se efinyame ana efinyame but wa hye no nkom se nya wo kan no so uhwe afia so sore ahye na je se ya ade a ya mpa se ajetum but nyame be so mu hu ni se adisem anya adisem nyina ne finyame yes tiro bia hon na was in education obi betime hunu wasem aka ne pepepe nso na hunhum atini pa ni modi adwuma emfinyame hon na ya na ye hu ni ye no ai adwene se o once also fu yi de o ka asem ya ofinyame ana efinyi no bronsam so kasa enu nti sabi otumi ko konfo kura ho ma konfo so tumi hu ho asem ka kire wo correct utumi ko muti akonfo hunu ka kire wo hanfafo aka kire wo nti niema sei no niema sei we enye nwanwa ebetwam okay oh ti say disem ne niema no ebetwam anya eno no na kire nyamesom na ankasa eye ho proproye enu nti ne wo se ehunu se ba bia wo kono wa hye wonkom de but ne wo so hwe hu se eho ofiri nyame ana ofiri he fa na odi uti ko hye better na wonso wahunu se nipa ne firi nyame ana ofiri nyame yes nipa bia nyame hu kakra wo mu nto so bo mpaye wo bo mpaye na se wo ye active wa ba bia wo kono se ho ye a obi hu eho nya so a obi hu but what na me chona se nti nkom hye de wa hye with reaction say ba yina ache say ye nokore but as to say ifiri nyame ana ifiri nyame de and the me nchire and but was say nso nkom hye hwe ibitima so nkom yeso ahom nyina hwe we test prophecies so that who say nokore ana say nokore nti eda nyame ase say nka obi hye owuo edi ama yenua afia na nam osofo oja oyefo ojaba wo ojaba so na owu no ayeden aye enti eden nyame asese nyame eden ye adwuma nyame nkoso mfa ne nya adwuma betu hu se enkom sha enye nokore no edi ohaw enso ba na pete me che se enye nokore no ye kan se enye nokore se enye nokore dia a different ba nkom sha ne bitima ye nokore but ye mfiri nyame that is what I'm saying nkom sha ne bitima ye nokore but mfiri nyame sabe eda no a Yesu Kristo nam eda no a Paul nam na akora bi wo ho a honhumfi ahya ne ma wo se muntie saa nkrofo wei na omo no firi nyame ana wenum no omo ne kita nyame kro na omo rebuku no etum honhum firi because na honhum asem na abaya no ka no eye asem no kro ba honhum ne kasa fa munya honhum pa honhumfi se no de aye adwuma okro no de ba de wada se honhum ne honhumfi sa anya omo ba yi ya no de ye adwuma okro no bebira amafo nyina fi se o ye papa Injanya asam de bituma nokore but na ye kan na emfire awurade okay intia no so ewo ho so what I say that's what I'm saying ana on say adifo no bebre nso ada se de ye kan eye honhompa na se nye honhompa obu ho a usi ho a obetima ka ensem ni nyina kire A to Z but say obeye ho adwuma no eno so obi wo ho a another thing obi wo ho a bi frewrade obi wo ha aduru a waje ana sumo de ye adwuma no ne dia ekita ntumi ye so obehunu ho asem ehunu ade but ono ntimi ensa ho yare ana wotimi sia no kwan okay eno so ye obi fufuru adwuma
and a different level but what I say to wa onya ba ya say ohun won asem kan ye nyina ade say you be say ahwe bibia ado be ma no what I say inji egugum but ye nyame de no de ye nyame edifo pa nyankopon na ada bibi adi a kire no ebetuma ba say obetumi aka ohun nsem nyina beto ntumi enye ho ade yes eno ho ti nyame som na ye som no spiritual capacity no obi ade edidi so obi wo ho a nyame de saa adi adom no achede na acha gift into ohun ade won na wo say wo di akom chen ne mpaibo etimi nya power gift e de kan ho say obetimi de tutu niam aka ho nti nyame de che obi so wo ho a owo prophecy gift no or some healing gift or word of knowledge or discerning of spirit. How does it? Obi so ba ko pe. Ti say wo de ne ye hunade no nko a obi hu. Ba wuntimi healing. Ni ane so on ne de ye healing no. On so hunade ne wo de yanye bia akọ no de ne sato so bom pa ya. Ebeko. Obi okra o yare ya, oda hospital no bom pa ya na yare fo ne da no ho no. Omunya yaresa nti obia wo na chede ahonhon de ma bete obia se ne omo pe bete ebeye din so se ana ebeye yi se bia wo adoma chede se nipa yi se ni na ha no senka utumi ka kire ne dia nke se utumi nya akwankyere bi ma no na oye okay 1 Corinthians chapter 12 a ho na spiritual gift ni na wo nkonkron mu achede no ewo wose won nkonkron o de mani pe bia sa ne ono pe obi wo ho a wa man prophecy eno pe obi so wo be me different gift enti ne e dia ma wo no emu na wo operate wo da se emu na wo operate ti se yemfa ma wa wuntimi nye ho hwe ma ne yi e bia wo kon bedo se enka me ye yi kire me a enka mintimi mo ho mpa ye bibi but anya sa dwumani e bi nyame so nim se what is sad in the count ho a e be wie o na wie wie enti we na me hwa wa hoden o spiritual capacity we na obiti makita ntije obu a na dia o ya ayeda o so da ya ebem o kana odidi agoro esi asmato na ewom se nipa no so o to se ya hunhun twema wo hu obi so to wa nyame tum bi nani ema ohun ade eko nyina to obeka kire wo de oka kire wo a ese ukọ obi a obetumi nso aboa wo waka kire nti wono so aka kire wo osome bom pa ya aboa osusu tu hwana mo so da se tu hwana mo na ye ena ye wo obi a maka kire wo se wono de bi a ye ka nyame amanu we o kire wo a obesa kire ma ho akwankire aka okay eno ho okay yebre no ayebe ene yan starting temiti bre no abitie kakra eno nti no osofu anso obebo no tofa ma ye ofana we da obeka afan komo aye di huna wa kire kwai bia wo number bia de betu de na obi ta menwe me ka eyi kakra bia fa ho eye nkomhye de no na me ka se odifo bia ne oya ade yi se nyame e de kire wa ubitana nyame o je bu a utwa wo wani so se bia me hunu se ye blay e bi gate no na gate na obi akoye de e bia obi akofa de se okoyese ana se obi wo a yale se na e ba be ye no mane nye sa de we se de be ya e be si sa yale na no okay ene ye wo obi wo a ohu ade ni wi a ono ntime nya ho ade se de papa na e kan ye wo obi wo a sofu bi wo a papa eje woni modifo ni bi okay senene tawo yale bi aso a yale ni se tuko so what I say na ntuna ohu ade so what I say na de me kan say de papa e kan yi ye wo ahonhom a ye do mo ye adwuma bebre enfiri nyame na ntunu wo mu be mu wo hu ade aka ade we tama yen starti we me ka to na me ko papa bi wa obe me say atade so even pant so obe ka kire na ntunu enfiri nyame so what I say enti moma ye nyame asem ne momu nye den emme yen na ye ni nyame momu achi na nyame nkyere okwan a ye nye den
yɛmfa so dan nkɔmsɛ ne deɛ yɛdan yɛ bɛtwam akɔ sabi yɛwɔ nkɔmhyɛfoɔ a ɔmo aba bɛtwam nanso yɛda so wɔ hɔ sabate ase na mmom nyame deɛ ɔda so yɛ dɛ ɛte ase nti yɛmfa yɛ ho nto nyame mmom so na ɔnkyerɛ yɛ kwan a yɛmfa so okay o number bi a ɔde bɛtu na wo bi a ɔbɛkyia me fa sɛ WhatsApp line no yɛ 0570918477 o WhatsApp me a adeɛ bi a kyerɛ so wone me di ho nkɔmɔ a nyame bɛna me so ɛde ɛho akwankyerɛ aba na yɛayɛ na ɛde asomdwie abrɛw na menhyira mo bebree ɔnhyira wo nso kansela enti yɛde yɛakasa biaa fa me yɛ counselor social counselor nti sɛ bibi kyerɛ wo so na wopɛ counseling waware mu relationship uni wobusuafo ntem mo yɛ nsonsoro organization wopɛ sɛ yɛ no mɛkasa a wobɛtumi afrɛ me 0547 865534 0547 865534 ana wo suban bi a emwa na wopɛ sɛ sana wontimi sesa ɛnso deɛ betumi aboa me deɛ with me suban bi a yɛtimi sesa obam ho nkwa suban bi a yɛtimi sesa okay mɛboa mo asesa woko YouTube na bo counselor Pamasadu am videos wo ho TikTok @Pamasadu and counselor Pamasadu okay obenya mo okay obakora na dwonso ana opese wonyae a hu counselor obeboa wo obua wo se me ba na so ngene obebono a ma bofra chi na papa enso still onjai ni nyina ehia ma se obehu counselor obekire wo kwaya a obefa so kakra bofra no ebetumi atiasi kwa mama bibia aye kama ye bibia na ye ebro yo we dey abejafo medam asepa se yetu yensa frem abribia mo jaje mo ye bia na mo ba ebeka ho madwumadie no eye kama yeda ahwefo nso asepa kwen wo se dwumadie we dia no ne o best o favorite ayi yewura aban ene mo amutumi de mo comment ba nyina yeda obibia ase ebrenti yentumi ankenkai amamo midindi wofa na enwumaku a eso yasene eye ajewa nyameche wo ka online program a ajewa nyameche ne number no egu ho ofra obechechiro mu online business obechechiro mu bechechiro kwa abefa so obestart ni bibia ana bia wo ufra monone ana wabaga na wani so ayo ntete ope baby stay for bia 1 week 2 weeks bia unya baby a obefa baby wo ha omo aye hobby bia finish hobby bia kama ofre wo mu a omu ebe opeso mefa airport krombo abefa e de wako ama o mama baby atena kama car so e wo ho a ope car e de aye wo rounds a days a obegin wo ha bia ope car de aye wo rounds a omu ebe boa no obefa number we na wafre wo mu number no ye 0246637272 0246637272 ofre wo ma omu ebe ye wo emboa me cameraman Steve Sikana me fefa na master control room so Peter Akoto ono so na ewo ho ana me producer so ye Empress 1:00 ono na ebo machiri dom oman ye chia mayu onso ye chia hwefo nyina na ebusuafo nyina yesi onyankopon twegyampon enhwe obi bia so ane ho ema asem Sunday enso e free 5 no ye wo sunsumo ehintasem one god ebeba na ya tena se na ensem a e koso sunsumo wiase no eno so ye de amamo makramo hello, me nyanum Ghana.